Pamirsa ring pemargi libur Nataru mewah libur sekolah, sampun mawasana ring pengrau wisatawan ring genah daya tarik wisata DTW, sani wenten ring Kabupaten Tabanan. Wilangan wisatawan nincap, akehan rau saking domestik, pemekasnya nih saking rombongan pelajar Dure Bali. Sekadi napi sane kawedar oleh asisten manajer daya tarik wisata DTW Tanah Lot Putu Tony Wirawan, ritat kala pengrahu galah libur sekolah menjanten sida nincapang pengrahu wisatawan domestik Wisdom ke DTW Tanah Lot. Pengrahu siswa sekolah ageng pisan ring pengrahu kunjungan Wisdom yening sayang sarang wilangan saking wisatawan mancanegara. Panincapan inucap sampun memargi dawag wukune lintang. Katanya nih, siu diri rahina yening sayang sareng masan liburan. Pengerah wisdom kantos ulung dase talian diri selamit tanggal siki kantos kali dase Desember. Raris Wisman wenten langkungan tigang dase talian diri. Indikes kadipunike taler kawedarang oleh Humas Manajemen DTW Ulun Danubratan Imade Sukarate. Manut dane pengerah wisatawan domestik pamekas soro siswa dahat nincap galahi mangkin. Kauningin taler ring kuentenan sawetara travel akeh sane makte wisatawan saking pelajar. Puniki memargi santukan galah libur kawah saking Februari war sekali tali 4 likur. Kapindah dados ring tengahing Desember warsane mangkin. Pengerah wisatawan domestik ke DTW Ulun Danubratan kauningin kantos kali tali diri rahine ring tanggal 19 Desember nelintang dan ageng yening sayang sareng pengerah sedurung liburan sane wantah 500 diri. Bisnis Bali nguningayang.